Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na inguku gwatogeni kirenteto chietu cheruthe na rweri tariki 21 mweri ni jwa Januari mwaka ni jwa 2025 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Hamwe na nteto iria nkureterete ni Kawira Mwangaza gutira kirigikaro na kamiti ya Seneti na aria kwirigiri kwathira niki ati kwenda ariti Ngugi Baberu kwandikwa. County Commissioner Jacob Ouma gukinya Igembe North nyuma ya mateta Jakari bakiuga ni bakuithukirwa miundene yao. Senator Munyi Mundigi na mubunge Karambuka Ilemia kurombera kindi kia ugwati mbaru kirikanya kawe jamunini wa rais. Mantoba IBC muyumbe titueka chairman yawe neruga seria yuge totitueka naru atwe mureka siasa chia Tharaka Nithi. Mwonaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Gavana Kawira Mwangaza ni arimi gukinya mbere ya kamiti ya ngwataniro ya Seneti na aria akwirigiri gukinya guchokia biuria biegie nikini untu akurega mbundi ya wandikani eandika ariti Ngugi 550 na mbecha ikurukitwe kirimba njeti. Mwangaza agotumite county secretary uria utigukari na kagita ga kotho mbere ya Seneti nyuma ya maratathi jaria okamatite kuregewa ni untu jategukari na kirore kuririkana. Mwangaza aregere gwikinya mbere ya kamiti eu akuigwa mutongereria wa mbundi ya wandikani niwe Virginia Miriti atethirwa arege karone kiu. Boniface Mwongera na agutwambiriria na ripoti ije. Basically, I think what we can do na uria Gavana Mwangaza kwirigiri kwithire kinya mbere ya kamiti ya Seneti orumwe ngwataniro mongaithanio bwa Ngugi atikinyire hindi naku kulingana ntu bawe barabejere na baturoma tukabogire marito jao ibatwirire gavana no kali mweja hinda ku MCP Virginia Teja kinyawe ebera ndieu mkamite ni tena na mbere bakwa CS Thero hamwe minister Kinda bwana Abraham Otweri beku hindi ndekithana na shitithirire akiamba baturo na maratasi jao jena thina. Looking at the documents, it has not even been signed, so it cannot be tabled by the county secretary because they don't even have the voting letter. Mbere barekero bana akebendera kumenya thine Gavana Kawira Mwangaza na Board Meru Public Service Board imbio haria thero kwe wakanya agitukirwe gatigati na korwa kirereo au mwankara intereshonde ikethro shikinyithia. There is a lot of corruption in that county public service board, and there are allegations that people are being asked even for 400,000 for these kind of jobs. Chair, with due respect and your kind permission, we want in this forum to be with the governor and the county public service board so that they can also, there are some allegations which are being leveled to the county public service board which are very weighty, so that we can also hear how they are going to exonerate themselves from that allegation. Thank you very much. Chair, I was saying the same, that I think that's why from the word go I said, is this official? Because the county secretary cannot continue tabling accusation against the board who are not here, the governor who is not here. Let's release them. Tere kithururi kia wandikani la tonya 550 zutumiritwe bodi ya kuandikana dene county Meru na Gavana Kawira Mwangaza na wachumiria wotengo ikunenkanirwa bunge county Meru nyo eshumiria mukararia wibekire budget ya wandikani ibibu kithuru bikiarirwa kirikaro kiu kingi na nyume kimwe kithuru ikinyira mothia kuma ntuku enarwa Clark Jacob Kirari CPA Virginia Miriti hamwe Gavana Kawira Mwangaza na ndore cio bakethura baikinyithia mbere kamiti je chute kuja kuthongono kumekana kwena Oma kirinteto ya wandikani ngiripotera Ntoshero TV kumanye karone bya bunge kingina ngine na kineke musho Nairobi imbeta Boniface Mwongera.
Nyuma ya matata guka kiria kariba Egembe North mono baria bari magando anda bakiuga kuri na amaramari baguteka antu arume na kinya kugwata Kenya ekurundi iria beta miundene yao na ndi county commissioner Jacob Ouma ni aririte untu bubu augite uchunkuni buria bathithite mwankira nandi buria onania amaramari babate ageni ende ni bakuma Meru na tayari bari na marieto jabamwe babo ni akanitie atongeria gutiga kuringa siasa na makarika wagagia. Nicholas Chabare gatumenyithie na baso ningi zirwe hai twaria na ndende bare ndira thina kaugange na garare agwe no ndimo thimbo garare acio muthagora na ngiziga muzoni ya mudiro yo muntu awanthe na kuma begura bangisi be ya basukuma mwari be na manwe na bawo golele nyuma to murathe na uyu gari to murathe baita mamwe makoje emanto barabara maga antere echathana ki Rwanda arwa Egembe North na ara county commissioner ariongire ntugo oje muthe na ukojera amwe nogo. Hakuna tetesi ya kwamba kuna hali ya taharuki ama ukosefu wa usalama katika eneo hili. Tukio ambalo lilitokea jana linahusisha mtu mmoja na mhalifu mwenzake mwingine. Maumera amama yaruthikire makwerekana ate kuri antu obaringangirwe nago na babange batunywa athimo ochiao na kinya gutigira ekoro bamwe bakerekana ibagwate Kenya ande kurerekana ate antu baba kuruta ngwego eno ni enyange kuma akinya mwirega agwa Meru ende tiba kuma county Muturi kono buru batu toriana na borona ngaka maginya wasore bagotoriana na batatu thanga tukana benya bari thinya miunde to ngombe tuye otoriana nabo lakini thaire tonete ari anjabu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ngombe ringi tori mobora no ndo baringera ngombe miunda ne batura batu totarethia miunda lakini ana benu ba Meru iba bakuburingera ngombe miunda ne na iba bakwengana na ngegoro ibego ya ringi oro bibarambiri go ya nombi no thimo ende ari bata bakiri baura nenya kurana bara ya thimo bakonguthania ntumbia na barethetie na no arethio ba na inge no nto bara arethi ba ungene ba Meru na borona ibo boto chumbura ari antu belo mwe na musinko nge na nsoma na rai gwikete metho atenda ko ni metho kero na ba na winda masokera ninda batia njere yo na taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuchukua kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru wala si watu kutoka kaunti jirani na tayari kitengo cha usalama cha DCI kinamtafuta mhalifu na bora bamwe batongeria barandikire mitandao ni bakiuga ate kinya mabitha abokaria batikwetegeria antu baba kuthangikwa ntereino bandikithia taarifa kiri mabitha baba utobobo ibokano kitwe bonene. Kasemekana ya kwamba polisi wamepewa amri wasiandikishe taarifa yoyote kutoka kwa watu ambao wameathiriwa. The police and other agencies are doing very good work. We should not discredit them kusema ya kwamba ati hawafanyi kazi. Bado te muntu kwirwa ta report nonto nanga wo wengwa nonto ngekoro bokera korobo muntu ate kwa nto munde nonto u akawo woni nto merio weta mbua nintekero embe tambe ngwa musie lakini no bati kuoge ngwa musie jora nonto kogotu wagira na cio ya munde ne yuro yo inde kwa ya mwana unda amurire pikipiki to itino ya moyo mwanka kambene to report na to abaumbi to eta no mwanka sibitari mutwate kumau MCA weto no na arejera mbejera ko musie atoka matarenga ato endi mwanka mono weta bwetheru ithimi na gwatweka ate na thina no eriko na rogerero rengi mbogirira ndaringirwa thimo ni OCS ndaita mwanka kambene kwandika statement. County Commissioner Jacob Ouma no akiruta watho na kuuga mabitha banthikiri bathina mbere na guthurutha uchunkuni ibogano. Viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara, ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara. Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara. Na hakuna mtu atasazwa, hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo
wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. Kumathana Kigembe North, Petankulas, Chabari. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyimundigi norotete miario ya ngavana wa Nyeri Mutahi Kahiga na miario ya ngavana Muthomi Njuki iria berekerie kiri DP Kindiki kagita kamathiko ja mutano ng'ina wa Kawira Mwangaza. Mundigi augite atongeria baba ni babati kwa DP Kindiki giteo na ruo kenda atungatira Kenya bonthe na kinya kumeneria Kawira Mwangaza ni ontubwa gwitikiria Kindiki agerwa migwi kiathone kiawe ni mangavana chore bawe kagitene ukau nawe mubunge Elizabeth Karambuka Ilemia norietie mbeu mbithi kuigika DP Kindiki akiuga ne itire ngugi nthongi. Anthony Kathenya na Rugonoru. Tuko intareto nyuma ya magavana Mutahi Kahiga wa Nyeri na gavana Muthomi Njuki wa Tharaka Nithi kuumiria na kumeneria munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nikileba gwethita Kindiki kuyone ntereja kilimara na kulega kuleta maendeleo atongeire nkorani bathite na mbere kuumiria na gutetera munini uju wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyimundigi akiumagirio mndi na kumeneria tongoria baba. Profesa Abraham Kindiki Kithure amechaguliwa katika Kenya na ni wa kaunti 47. Kwa hiyo mambo alitamka, hiyo ni njia ya kutaka kuchochea watu ambaye wale walifanya Kindiki aweze kuchaguliwa, na tutakumbali hiyo mambo, tutaitemea kabisa. Mondigi akiorege Mutahi Kahiga na Muthomi Njuki gutiga na siasa jamogokano na kugwata mbaru thirika ya Rais William Ruto na munini wae Profesa Kithure Kindiki. Mondigi akiuga Kindiki ni alikithia kwirithia tekethiruka ntere jonde jandine ya Kenya kenda gutigira kwina maendeleo. Kwa hiyo tungeomba apatie Profesa Abraham Kindiki nafasi aweze kufanya kazi, na tunajua si muoga, tunajua vile amefanya upande wa security. Kwa hii kipindi ya miaka 2 alisaidia sana mambo ya security, sehemu nyingi hakukuwa na shida. Watu wa Kenya kaunti ya 47, mambo ya vita tuachane naye, tuungane, tusaidie rais wetu ambaye ni William Ruto, ambaye anajaribu kusaidia economy na mambo ya development na mambo ile nyingine, akiwa msaidizi wake ni Abraham Kindiki Kithure ambaye ni profesa, na tuko na hakika tunamshikilia tukiwa watu wa Mount Kenya. Nakumbuka Abraham Kindiki Kithure ile mambo alitamka, alisema atatembea kaunti zote 47 na njere tusio mambo ya siasa, ni mambo ya development. Kwa hii kipindi ya miaka 2.5 ndio tuweze kusaidia our president. Mubungu wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia akiumagiri nawe na kulimana kuthina mbere kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki. Kailemia kiuga Kindiki te mtu akolinga kanyota tongore bangi na niona ite kuruta ngugi mbega kiri utongore burethiri twali ilio kire waziri wa wikalia. Ongewe na are goro mwe atuwe Kindiki kana ta are twatia uga ni ka abo tio mwenda ibo mwenda ibwega itu. Sincerely speaking, anko menyano eto tharike kanywa getura wawe kwa uoni ora nkwendare itugwate o wetu mtu anarika nako we nyethora no Kenya yo kwa utukerigaira ontuko cionthe akeja. Mubungo jo Ekuru kaunti ya Meru akioria kariba kaunti no kuthina mbere kugwatira Kindiki ta mwana wao. Ke mtu mwega, sincerely speaking, he is a good man. Nabo igwa bwango kona ng'ombe tebwo na onya watije manto ya kerere. Amwana ogu Seneta Mundigi ni amenirite governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nontu bogo tikira governor Muthomi Njuki na governor Mutahi Kahiga kwaria mialieno kire mambura mama. Mundigi akioragia Kawira kuromborekeli. Ingine ni kusema governor wa Meru alifanya makosa kubwa sana kuweza kumwalika katika Meru ndio aweze akuje kuropoka na kumwadvise ile mambo yataongea. Kwanza hiyo gavana wa Meru tunajua kesi iko kotini na tunasema angetaka kusaidia sisi, anafaa aombe msamaha kwa yale yote alifanya. Ndio hiyo gavana wa Meru wa Nyeri akunje kutukana current deputy president ambaye ni Abraham Kindiki Kithure. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni areganite na nteto iri gutambua ati agatarwa ari mukaririgiti wa IBC. Murugara ariuga iu ni nteto ciorongo igutambua ni baria bagochwa giti kiongavana Tharaka Nithi 2027. Gigi augite we ati kwenda giti kia IBC na metho jawe zari rwironi rwa ungavana kithurano ni kizite. Paul Kabithi na Rugonoru. Kiaria mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nareganite thuti na migambo irakuga ni kumumungu akira gwetigwe na kubwira gikongoro kia mukaririti wa nkiama ya IEBC. Gitonga tugautuikithia chairman wa IEBC, Gitonga tugautuikithia chief justice, Gitonga tugautuikithia kyankwenda muno ni baba kuga ugu iba kuona kama Gitonga nuote ndakuomba ende kuigemo begweta no tubamwe bachiacha muntu akathia kera antu ethiri buge mbere gwo gatuika na no ntu ni kumba na nkeigwa ngeota mantu ba IBC muyumbe tituika chairman yawe neruga sheria yuge tituika kogo tiento taiku meotho kirongwaga na antu bathome sheria. Chief Justice Martha Koome no ari miange nana aruthite yiri yonka meri ino ngethatatu nitigere bere ndiye ndaruta wera mianka 10 aga Tharaka ndemakira ningwa ndawinko ninkugana kuthika thwana ende ndiuria antu ba Tharaka makirani bumbire ingugana kuthika thwana kana ntikugana Rahugite we gikongoro kira kiri mathuganiani make kia gavana wa Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata ni kingo aira kaunti ino na mbere kia maendeleo achobite goro 2027 i-governor wa Tharaka Nithi County na ntikuigwa nthoni nkebwira ogu na ntikuigwa nthoni nkebothomera maendeleo makwa na ndera muntu wonthe ura gwithigene tukomane nwe kabuku igaka na rute gake tikwira antu tiruto karuta no nto onweni antu keberaga inkae na mbi utike okana kyo yunga tena kyo wekyo kaira antu kae na mbecha wewe na mbecha wenka kila mtu akona zake na tutaleta ya mtu kwenia maendeleo imo makentia muntu kana tibu 2027 karongoru kaka watainya na kama barabara hivi kaapua bere niugu abuikan kubwira bio antobaga atunga barabara kabuino kia kiega nitwekera ni mutege turo kimwe meatu tegerwa kuganua kwibaga atubo baye gutugania kaigo tukura twetutura yeje woro etu woro amwiri wetu wego na nyukwe baumaneti amwe bere ni tokaigwa turungira mtu mmoja na giti tugachinda tugingorongwa niyo mimbe taitagia na achuka na amara ego baliwa batulingira kura no biobo karega Mbito hakiri waziri wa ukaria Bwandeni Kipchumba Murkomen iguru ya area managers ukwenda kwira mtu weta wa Murkomen urathukirie gitege Professor Kithure Kindiki amenyere area managers akimenya kana ibona ara nthiguru yato kwambira administration kwario mabakaora gutie mtu yanguka ake guku gutie mtu tega kamwatu gake gutie mtu gaiga mburi ithi chonde kana tibu kurumanira na yora na kiathukira kirumirite baingi bakari ba Tharaka nuntumbure tagana Gitonga hata mujumbe wa Tharaka nugite nwendere gukuthakuthia na kuraira akari ba nterenirio iri ta njira ya gukandakana na yora riri aguthiete kubuthetera marori metu gukeruka na guko na irio biaya inthiete gwikira mweto mbugi bia mbere kwirwa location bato kwa Iwandara county sub county headquarter irio bia nubikeni to maragwa bibi nge kathanga chini bibi nge bikiro gatue kana tibu anto bainyeru da anto barumwe bonthe chibo tikoro mwangu ne moge ya kukeyo ketheda ne oguku de doro magwirio biganu anto batinda batairire to gutairwa na ibunga aruthoguye kwegwa koraga kiuga ntiro tha Nkiripotera Oro TV kumantere Tharaka Mbito Paul Kabithi.
Siasa cia ungavana kiri ithurano bia 2027 ni chitite na mbere kurura muta siasa nkabo magichiomia kuona kethira nibo bakajukia muthigo gukiririkanwa ngavana Njuki atiumba kuromba giti giki kaire ni kwithirwa akethirwa akurikia miaka yawe 10 ya utungata rungu rwa mawatho ja Kenya. Kinya kethira Njuki na igikite maita ja maingi akiuga gutiwewe akagwata mbaru kujukia giti giki abunge kaunti-ini ukagita wakagita ibethiritwe bakimugambia na kwenda bagwata mbaru. Bamwe babaria bagochwa gitini amwe na abunge Gigi Murugara, Kareke Mbiuki, Susan Ngugi Mwindu na kinya Profesa Erastus Njoka, Martin Mugambi na Nteto Nkuruki. Ya chachi ya gite kiongavana mwaka wa 2027 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nwakaikwara mantugo gwa ntugo mierekera imijero ikithukagua na ringicia cha akari na nkinya tongoria ndeni ya kaunti ino. Na ndarithiria kuona t-shirt ya turi andu baingi Profesa Njoka anataka, Kareke anataka kuna mwingine Tharaka, I think we are 4 or 5. Na wambere akethirwa agitwa the first, wabaire akethirwa agitwa the second, wabathatu agitwa the third, wabana agitwa the fourth. Na nkona t-shirt ya andikitwe the third and me I'm the first. Ndiye Njoko kayukia second, Kano kayukia fourth. Numbers zimechukuliwa. Naona Kareke amechukua the third, mimi nimechukua the first na mniombeni nikuwe the first. Chia chai no igwete abunge bathatu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi aria go mubunge Susan Ngugi Mwindu, mubunge Kareke Mbiuki na Gitonga Murugara. Profesa Erastus Njoka ari rainini weno. Asante sana, tulingalingile my sister mpe. Si amejaribu. Antebetu ni bujino alenga bana wambele wa mala. Eta gwatia. Ewa baile. Ewa baratu. Wacha nione watu wa baba yao. Mwena bubwale ogo mubunge Susan Ngugi Mwindu na chindani barabangi begwikanite bakiromba na nkinya kuthaitha ngavana Muthomi Njuki kubagwata njara kenda gutobora akiri rugendo rwa gutwika ngavana mwaka wa 2027. Mundu ukebero mathiuruka atigagira mutwarire nde anenga githuria kugana. Ndona mtu kuja kwa ayera ndalile pia. Mtu athiurukaga kanenge tuyukaga gitata. Inde nenge yo mutwarire wonu mwana huko. Chia chai no ithiete na mbere Profesa Erastus Njoka na mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara ibegwikanite bakiumanira na nkinya gukomana bunene iguru ri otungata bwa karikiri gicigo mbunge gia Chuke Gamba Ng'ombe. Tigani kubenwe ne antu magacha makamurugira makagulacia kulacia na urugi angate ndoni nene muno kamwe mayola nikakurugira antu mabau akigura meciria mao akiuga gatio gatukugurwa ni irio cianda weri ni menda kuria weri nuntu no mutongoria wetu niri kana ri monire acite kugaukana thigonko nayo moya mirugamo mijeru ntugo ni ngavana wa kaunti no Muthomi Njuki kuga gwekira kwenda arienda gutigaria itwa ririega na riitwa rinegweta kirikia wathani bwake ndeni ya kaunti no itigarite miaka 2 na mieri 8 na Muthomi Njuki athiritaya itigerie 2 years 8 months na miaka no ina mieri 8 ndikwenda kumitumira ndwari no iriku ni menda gutumira miaka no ina mieri 8 kuruga gitu kira gitagwa legacy makarika mekubindeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Njuki egwikanite akiuga gwe gutire muntu akagwata njara kana kugwata mbaru kiri baraba kurwira gite kiongavana guti muntu no wenguite kana preferred candidate wako agithika gavana na wira wa muntu ne umukikiri kigireni na ngogira rwiboni achire kura ciake. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Etana mbere kuthingatira nteto cietu ncokerete nyuma kagita gati kuraja kuretere Nteto Nkuruki.
Raino mabati, nyumbani safi na bora. Raino mabati, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati, maisha safi. Raino mabati, Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Tuekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira ngithatu na magana 5 ni bithongomagia mutegereji wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Nionto Bwanteto Nkuruki ringa thimu namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Kwirika mwaka juu mweru tuijana mantu jamero na kinyama dhugano jamero. Weru FM na Weru TV nyombe ntetu eretongeretia apa Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira uteithio bwetu. Kwambiria Januari iji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na tuigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubuko jwaku kienda gukiria biashara yaku. Kugwata ofete ya mwanya araniria na pita kukurukira 0707065000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka juju. Kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cha Weru themwe. Aturi ba mugambithania munene Martha Koome ni bachumiritie kurungamana nwe bakimeneria bare bakwenda engatwa bariuria regani bawe bamwekanya aritire Kenya ngugi ati guchukumwa ni muntu kinya uriku. Baugite rwangirwa ugambithania rutibatere gutonywa siasa na Koome ni muntu uthithitie ritwa riawe kumania na history yawe ya kuthingatira uma neyota bobone yonde gwikitwe iromba kire JSC kumweberia we na manjanji bangi bakoti nene gitine. Muthuri Muriuki na aranirite nabo na gututumira riboti iji. Na gato kuiwa batwe tutegweretwe nonto mwana wetu Martha Koome aumete waja turi batwe turi arongina na atano ngina baba na ini aturi na kinyajore bamukambithane munene wa Martha Koome bara bachimiritie na kwithwa muno bakiregana miarire kwitana mbere ekwithwa akimumeneria kiri mandu jegi uritingugi bwawe jamukambithane munene akiuga bo bamujija mturunga maira uma na wina rungika na oni ora muije imuje mwana mweteke kwa na ngugi wana goita bwega ende we bakuona ate goita bwega itoko baromba na gitio gikinene. The three arms of the government wantu ibakare rwangine rwao bange bakare rwao na baita ngugi bwega
na twiga tugukuria matha ukaigua makitu inagwa marombe ni tukurombera na antu bange bakwenda kumuretera impeachment tutikuigwa twina imani na bono ntukuringana na ura tumwije itwije imwana mwari wetu mwaria uma kuringana na ngugiria ae na ndikigi utuma kwate gwita ngugi ura kwagirite imbi ni interest irio no te muntu ndene Kenya ukaya ugagiti no ntubaru ritho rura rurio na tamaa irio no to those people who are in the government, they are looking for money na mbecha iriumagia taxpayers na thirikari tu inio attend that is the parliament iregita sheria na yona ndi judiciary to wane implement laws bakomba kuthinga tabira tugire tunturari twathia miradi imwe te kuitania na watho mantu yatiagira so batu tutumba utarani batu tweni baba CJ Martha Koome so that's why we are here katukumwira nendere wakiri bendere kuitangwira agirite no bakurukirie president wetu na nagote sasa baka bea natu citizens bagwe utebui amna bubu betho bakiregana na baraba kwenda nandi kuleta rwaria na komiti takitine giki bakiugeje nandi ni bitina gushwirwa no temaitie najo na tutikuigwa tugwire twithaira tukuigwa gya kwantaka tukaigwa nandi na kwibaba kwenda kumwimpeach mantu yo yate gutugwiria kyo gitumite tuthurana turaja turegana na mantu yo jario na tukamurombera muno nikenda mwathani akamutongeria na inyaba bakumwimpeach batigane amantu jau nontura tuije matha imwekuru straightforward na mwekuru truthful ngugine yawe nena tenewe kububa kugeria kumubitina just give her a chance abirie tenewe arite ngugeja mwekuru tonora mwekuru inyomba gutongeria rwangirwa judiciary ye inakirite gitarine na mono akine gwatiari au gatiri agwa the presidency ketha gwi complain nacho na evidence ati judiciary ge usabote njikari ba madhiri ba thukangia miradi thirikari ijana na ushahidi bou na tukemenya CJ nwe chairperson of Judicial Service Commission ngategera ibulika kwa na regular report para batari wothe ibombere kweberwa mala te kathuri na kura kaandiki ya mwandikwa ule waandiki kethea kathura wa para ba muthura bate muthura batiende gaitwirite ngugi na bwawe muthuri Muriuki Uru TV mutirwa kangangi borithi ba Kenya baria baikirwe nthigurune ya hiti gutethereria gucokaniria thiri no karia ni bariungite tauni nene cha nthiguru iu kenda kuona uria bomba gucokia akari micii yao ni baraniriti ni bethirite kinya bakiaraniria na akari baria babagwete ugeni na kubakatha ni ngugi njega iria bakurita munene wa borithi Edwin Korila ugite misako ijigita na mbere mwanka ntuku iria thiri ikethirwa igicokerera borithi ba Kenya baria bari nthigurune ya hiti ni betite na mbere gutethereria na gucokaniria ukaria kiri tauni iria nene guntu guku gutigirira ati akari ba hiti ni bakumba kinya gucokera nja ciao barithiria borithi baba baritumira mitambo ya kinandi gutethereria misako iria bakugita utuko na muthenya haria kinya bamwe bagwita na maguru na bangi gutumira ndege gutigirira guti athukangia bakuthangikia akari having patrols day and night that are coming here to make sure that those bad guys munene wa borithi Edwin Koril uria witanite na borithi baba ne agutariria guntu kumwe kuria bombanite gwika ukaria we are here today at Atras area where the gangs had invaded on 1st of January 2025 while this country of Haiti was celebrating the Independence Day, and we received a message very early in the morning that there is a group of gangs who has invaded Thomasin area. And we made efforts and joined hands with the PNH police, and we came with a team whereby we surely engage the gangs. There was many
And even if you see this hill up here, they had invaded up to this hill and beyond, but we managed to repulse them. We engaged them. Akiongera Nandi Kinya Akari ni bagweta na mbere na ngugi ciao cia withire. So we pushed them down and they went away, whereby we overpowered them. And currently the area is safe and it is very peaceful, and the members of the public have now come back and they are going on with their life as usual. Kiumia kithiru thirikari ya Kenya ni arekererie abitha bangi magana jairi gweta nthiguru ni njia hiti. Minister wa Karia Bwandene Kipchumba Murkomen akibera ati bobo ne bugutonya maukune ja kuririkanwa. Akariba lukununu meana linjoka Igembe North ni bakuromba thirikari ya county ebenjire ithima bia ruji nonto ni bagukurukira kagita gakomo. Akariba baba ugete barienderwa ruji ni malori jaria jejaga kwendia ntere una maguri jegoro muno na bate kumba ngarameji. Tauria Nicola Chabare akwathira akaribaba ni bakuromba gutungatirwa na mpwe uria kumbikika ni kenda bomba gwitithia na mbere ngugi ciao cia ontuku. Ariba ntura ya mea na Kinya arwanda arwalukununu unalinjoka ibebumiretie bakiromba thirikari ya kaunti ya Meru yebumirie burempwe kubainjira kithima antereino nontu kinyamara kia ruji kio kithiete na mbere na kubathangakia antereino bakiringa ngendo inda ja kuthigochiria guntu ubomba akuma na ruji irogutumira yonto woni ore ntise kuthukuma muka intomba kwaye ikwa ntomba kwa yanku katongi yakana ngankayirwa ntiomba batwe kuma koto kuma kwira roi tuweta kinya kilomita 5 tuwetete guswa roi nonto roi roro tori eri tore to eri me batwe roi rotoli irotore toe na marithi na roi rongi irotore to kaelo. That means batwe utero ronwa eri etore tutakinyela marithi batu kinya beta marithi ya mutongi ka beta kaelo marithi no wethire nya muntu akuirete njirene ayete roi nto bara bena twana tonini muntu aketherwa akiumia agetianirikana mathaye le yathatu wito swa roi. So inkoromba atwe thirikari jingilie na kinya inkoromba ngabana wetu kawira aingilie kenda batu mbote thukana roi twatuke thuka roi tukaria bobo sana kinya ukame bobo kuthai koma kwa nthiguru yauma tukia gwethwa batu twina roi tutethwa tumire twi maisa nontu muntu ethero kinya akiumithi nyanya ciake skuma na ingwete kinya na baterewa ni mpara wethero we faindika kuringana na bo kira kinya kibaiganga ntugo imbingi nigutwigikana kwena malori imaringa biashara ya kwendia aroje ntereino no ende na kukura mutungi omwe barenderwa nkurukia chiringi 30 Kenyamara kirio gyochwa kinya mbecha ino cha kugura aroje rokugana onto bakuga ende batikuona akinya mbecha ino thina twira rwendo moru renge tukaira rwelare returona ro ukue na ngarore ya nangare tokekira matangi ne roka tokenderua ruangwa tura mutongi siringi 30 40 nao ende kawira mangasa na tutethi kinya na ro kurungana u twina thina inya ndwe na u twita tukara mutongi ro ngari tukara uru tukara 30 ende nayo kinjukumu atutethie thina ro tura ngari tukara thiringi 20 siringi 20 na thai 20 ne na thinya 30 kwa thinya 30 yo ngwete kuoneka thai Ida indiro metoromba nyitu kudura ndroe takore thina tone ndroe kunya tha cionthe thai togera thina ntha ya na soka sukuru ngoro tone ka lazima tore motongi thiringi 30 na thiringi 30 nyakora motongi mote ana nyakora tano tha tena na basoke sukuru kuma Igembe North Petan Class Chabare. Thirikari ni gwatanirite na ikundi bia NGO gwika kigomano kia aciari kenda kwaririria mantu jaria ja kuringithiana jario makarika ja gutachukuru makarika ja GBV na kinya mikarire mega ni kenda gutigira ana babane bagukururia kwagirite. Aciari ni bamukirite moritani jaja na kuga kuri na bata yajo kuthithagua na mpui. Ikundi bitebe kia thirikari kuma kaunti isiro kirio kia mapenzi self-help group kia Bright Future Networks na ngwatanire ya tongoria bandini na baki thirikari kuma kaunti isiolo ibambirite morutani makie mwanya maturani kire kaunti no kurutana mwingi mantu megie kumenyerana na gutigira batigo tachukuru kurwana ando achekie mumbere GBV na mantu mangi kaingo gutigira mugongo kuruga mabwega. We are targeting an interfaith kind of people
both Muslims and Christians are represented, whereby in the near future we are looking whereby the communities can live peacefully through their initiative. Pia iwajibike kupitia machifu, watoto waweze kurudi shule, wale wanafukuziwa karo, ili tuhakikishe mtoto amepata haki yake, kwa sababu ukielimisha watoto, kesho serikali ama nchi itakuwa sawa kupitia elimu. So bado tuna support education, bado tuna rescue na tunaungana pia na serikali. So wale wamendrop out of school na tukaonelea mkutano yetu tutaileta kwa community, so mashinani kabisa, mahali wengine hawawesangi kufika, juu mikutano mingi inawekangwa kwa town, lakini sisi tukaamua tunaleta mashinani, tufikie ule mwananchi wa chini kabisa, wakaweze kutuambia watoto wetu wana drop out kwa nini, wanapotelea wapi, ni sisi wasasi tumeferu ama ni serikali imeferu, tukaweze kujandiliana. Ikithomo kiria kiamukiritwo bwega na antu na aciari bakiromba kithomo giki kuthi na mbere na gukinyithio maturani mangi kenda antu bomba kugia na umenyo nkuruki nontu ta kaunti no kwibo bagite bakubarutana. Kwa mfano saizi community wote saizi wanasikia, na kwa sababu imefanyikia mashinani, so hii masomo waendelee kufanya kwa kikao mingi, so itatoa matunda. So yangu mimi naona ni very positive, wajaribu kuendelea kuelimisha both wazee na kila mtu. Huko watu wetu ni kama wako kwa giza, lakini kwa sasa tunaona kuna mwanga na tutaendelea kushirikiana ili tuweze kusaidia jamii, kwa sababu jamii isipoelimika hakuna maendeleo, hakuna kitu tutapata. Kwanza kabisa nawaomba muendelee na huo moyo, muingie kila area ili watu waweze kusaidika. Huku kuna yatima, kuna watoto wameacha shule, kuna wale wamepata mimba ya mapema na hawana msaidizi. No kagitane akwesisi wa division Isiolo East Edwin Kuria auritie cheri kwithirwa bare metho muno mantoni marana boba kurutha nontu kaingia na bariura nontu acheri batigo tindanira nabo. We cannot have young teenage girls missing the whole day. Ametoka asubuhi na anarudi jioni na mzazi amuulizi ametoka wapi. Unamuona na nguo mpya na hujampatia pesa ya kununua. Pesa alitoa wapi? Lazima kama wazazi tuanze kujiuliza maswali magumu na pia watoto lazima tuanze kufuatilia kujua ni nini wanafanya. Kiripotera Wero TV niokambitaga ki Mutegi. Nĩ kuma kĩrĩ rũgono rũu nĩo tũkuona kanya kangi ga kũnogoka ũgeta kũranja ncokerete na Nteto Nkũrũki. Idiot bongo meneojo. Nikuwa nongo tendana. Impoa imatampoa. Mkuru. Korea bitewe. Tembi sande nwa wao. Onyanga mata. Ene antadare asili plus. Keke. Asili plus ndia. Anga kode. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kera udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa asili plus. Oh, dikera. Mutujojo itume kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of quality.
Ya, genda hiyo. Tuzo kimake kingi kitwero. Ya. No me mutuyo ijumo no kutomada nyambesa. Tutene nyambesa. Ngakuretera mbesa. Boko bakaire. Mutujuju no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde yakwe nagwe. Kugwatante tonkuruki turingire limu kurukira 0704 364 663 Asili Plus safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chonde ni kurukitwe ni TVET SIDAC aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririaga kiri ari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 ibutite na mbere ciandikithe kiri admissions@goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Twekithie obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirire ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereju wa mbere. Turi na executive office tables kwambirire ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Nio ntubu anteto nkuruki ringa thimu namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 0110581292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Ngechokera na nteto nkuruki thirikari ya kaunti Embu neguririte cukuru chote ya kaunti Mathaga za kurwa na mitino ya mianki. Akiaria minista wa kithomo kaunti ne achokirite ngabana nkatho ni ontu bwa kuthuganiria na baria bakuthoma kosi cia kuoria mianki nekite wirane kaunti iri tayari kurwa na makarika za mitino ya mianki. We have delivered portable fire extinguishers, first aid kit, fire blanket, and the signs like fire assembly point and action signs, of which we are going to install on critical areas of concern across the vocational training schools. In each and every school, we are going to
to do CO2, dry powder extinguisher, foam extinguisher, fire blanket, and first aid kit, whereby all the necessary equipments will be in place, and we are looking forward to the trainees ambao hasa ni kama fire marshals and first aiders on each station. They will be on the forefront in case of any incident. Vifaa hizi ni za kupigana na moto katika mashule yetu ya vyuo vya kiufundi, na hii ni kufuatilia masomo ambayo walimu wetu wakuu wa vyuo vya kiufundi na walimu wengine, kuna masomo walipata ya kupigana na hii mambo ya moto. So na leo tumepokea vifaa, na hizi vifaa tutazipeleka kwa kila shule ambayo iko kaunti hii. Na sasa ningetaka kuambia wazazi ya kwamba tumeona governor ako na mafikira mazuri kwa watoto wetu, kwa sababu ameona security ya watoto kwa shule ni kitu ya muhimu, hasa mambo ya moto, kwa sababu sana sana tunaonanga shule mingi za boarding ndio zinapatanga hii mambo ya moto. Lakini governor amesuia hiyo. Sasa tumepata vifaa, tungetaka kumshukuru governor kwa hii hatua amechukua. Si jambo la kawaida, lakini tunashukuru, tumeona kweli anafikiria watoto wetu. This is just a process of our preparedness to fight any eventuality concerning fires in our VTC institutions in the county. We have done this with the realization that and after noting that fires can come anytime, can attack anytime. We did our training, the training for all our managers in our VTCs, and one teacher for every institution on fire fighting strategies and techniques and the necessary equipments. So all our staff are aware of us on fire fighting, and today we are now crowning it with receiving the equipments which will be vetted to our institutions after this. Unatoa kama ni bandage nini, unafanya mambo yako. Ana bana baria bate ina gutezanirwa ni aciari ntere cia kathimachera bare na gikeno ntuku ya narua ire ntuku iria bombire gutonya cukuru gukurukira utethio bwa mubunge Gitonga Murugara. Akibamukira mwarimu munene cukurune ya chera niwe Aaron Gitari augite kuri na ana baba inge mono bari na thina eje ya gutezanirwa ni aciari na kwagwira mono endi wega bakioneka kubaringa njeki kiri mathomo. Samuel na Rugonoru. Munde kuombeka ukaigwanio ikore ntugo ya kugarura buru utoro bwa twana tutoto na kuma ntora ya kathimachera tora tore na kagita tutakinya akubena cukuru nuntu bwa mathina maramajanitie na gutejanirwa na aciari. Iwo kurukira ndeto iratu atangachire cia twana tuto kiri Weru TV araende mubunge wa Echigo kia Tharaka George Gitonga Murugara atwigiritwe kiao na guturugamira maubatu monthe magucoka cukuru arae munthe twiritwe cukuru ya primary ya Chera kuraba kambiria gucokaniria kiroto kiago gia gutwika antu bagitumi ndeni ya mugongo. Tusiria cukuru ya Chera munthe tutumitwe ni mheshimiwa MP wa Tharaka George Gitonga Murugara nontwa twana turia egwire kiriro giatu tutikuthie cukuru ciumia ithatu ona ni kuma last year matathi cukuru egwa kiriro no munthi kiriro gia twana tu ni kithirire kubetukirira mheshimiwa George Gitonga Murugara nontwa gu support ciana inu na school fees na nguo ona gia kuria ngugana muno ni Murugara nontwa gutucokia cukuru na kuma tu vinge cukuru tutana cia cukuru renge tiga tutana eno tethi wa gucioka cukuru ni Murugara tucokia cukuru na Ngai amurathime na ciana inu ikenete muno nonto iratura iciuretie ikaruta muntu wa kumathomithia ku na ngacokeria Murugara ngatho muno na mbuge Ngai amurathime ona ungi ule onkiomba kugia no botitonu ethiranie twana tungi
ngai agatuika kumarathima. Twana tũtũ twamũkĩrĩtwo ndeni ya cukuru ĩno imwarimu mũnene Aaron Gitari, mũtetheria wake amwe na mũkarĩri gĩtĩ wa Bondi Albert Ndega. Ũmũthĩ nĩ ngũigua nkenete mũno nonto wa ofisi ya Honorable Murugara ku support ciana iria itali cukuru for a long time nonto wa mathĩna hapa na pale, na ofisi ya Murugara yũkĩtie jukumu ĩnu nĩ ngũigua mbeganĩrĩte nonto ĩkamba gũteithia ciana ĩnu ithome na ituĩke ciana cia gũteithia iria ciĩngĩ na gũteithia bũrũri nonto naku gũtĩna gĩthomo gũtĩna maũndũ mega mano tukathomaga gũtoka mamĩra gĩthomo. Kũringana na mwarimu ũyũ kũrĩ na twana twingĩ ntere-ino tũratũra na maũmbatu ma mĩthemba na mĩthemba maumba kũgitaria gĩthomo kĩago, akĩũragia antu bangi bawendi bwega baebumĩrie gũtigĩra atĩ gũtirĩ kana karemwa ikũthi mbere na gĩthomo. Ũguo ũrĩa ũngĩ angĩgutua nonto maũndũ mama Murugara alotha kana we no aũke agatũteithia ciana iria irĩ gũkũ ciĩngĩ iria irĩ na thĩna tainu. Nkĩripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Murungamiri wa Bondi ya Nchobi Meru Mbabu Muguna nĩ atumĩte mukana kĩrĩene mba baria bati kuthingatĩra mawatho za thirikari gũkonia biashara ĩthĩ mũno kwithirwa bati kwendia nchobi akuĩ na chukuru augĩte baria bonthe bagũtũmĩra mibango ya nyuma nĩkenda kũvaganwa baruga cha biashara bakareba ĩthĩ ntuku ciao ni ntare. John Thiga gatumenyithie. Thirikari thiĩte na mbere na gũkandana na nchobi ndege iwatho aganthiguruni indi murungamiri wa nkiama ya kuraithĩria wendia ũtũmĩri amwe na ũthondeki wa nchobi kaunti ya Meru na Daktari Mbabu Muguna na umbĩte kwigua akiruta mukano mukire kiri barabara na irabu akube na machukuru akiwa kioro kiao kiririko na batiĩtĩkĩrio ntuto ũbothi na mbere. Mbiji bokuria muno mantu jamba rĩrĩa kwĩna school ya sheria niuga mba ikethirwe mita 600 kuankana na school primary kana secondary na rekwe na bande 18 na turi bond ni tugeragia kuona muno tujabobo butira kareka na kinya thirikari ku through PS ito Raymond Omoro ibandikire baruga bandika baruga ikaraje kabarugeje na representative banaba thirikari ku ja chiefs kana bangi jabau baba marietwa na ndio tega marietwa jaraba eje ne jamba ile akwina school imwe ile akwina school kurukite andiki kiristio na ndi itugwatana ira mono tuna national government. Inara Mbabu nkuru kiombete kwa kethi na mbere na kuwa barita nkiama bathiĩtĩgĩire nyomba iri taumbete kwĩkithingatĩra mĩtaratara batĩrĩte ciumba kwĩkĩnenkero barwa ya kuthi na mbere na kwendia nchobi aga kaunti ya Meru. Meru gũkethirwa kũrĩmba iri ya kwĩna school na nĩgũ operates ĩtewa baruga mwaka jo 2025 kinya njĩra ciawe cia nyuma no ndĩmbije kwĩbobeta twabera batewa baruga ukona rita chincharu rietwa kidrambe we gwitawa rietwa tugere twa Saniband na tukurega kumwa baruga nontumba yu Saniband eo nini mtu jamba Muguna ukedra gwichi dananjira chamwanya nasa inirwani antubana mbere gwitawa Saniband ekagarorwa ukejare urenge retwa Avalanche na ina baruga nandi wichida jako ikwediretwa kureo na ikubtugete azambond 2025 kutimtu komba gwishida kedrare akwina skuru untubo tutumba gwitikiria.
na arabo muthiamba bombite kwa kethi na mbere na okani baraba na mitugo ya kumba kwa bakethi na mbere na kuruta biashara na njira cia nchori batathingatirite mitaratara batirite akiuhora kawatikana kaumba kwigua akiona kinga chunku baichi tawa hotel or drinks kana band restaurants baichi bukurugurwa dainya cherukiri na sheria yetu yuga mbae uwedrwere hoteli na ina rooms bugantu barabarere ku bekenda kumara kaome are bakundwa bakenyoroka yebira bingi bakureja no bedro bakikundwa na ndiniyo barugeria yamba and restaurants nerugura dainya cherukiri na ndio kedra mtu nyote kitchen mtu nyote room samau kurugura kinyawe dainya cherukiri orua kauga kwa imband restaurants na dito ite tokiroja non tubo na tuere nyofisa beto bebedro bebere of servants non tunayo ridra nturana antu baroka o karukiri waigua kwe mubira jo rojo yo aurara mundene ukidingata jori ambaye nere waigua muringeti jo kwane kijo kora kidingata jori antware waigua nyada monsie mama mone kwane kio mere kana nyara ne kora ekedruere including sripas ni konywera na ambaye na jaiji na ikarukiri nandi twaromba mono tutedwe niantu na inkogwirwe mono community ire kugaja ikorara kaorero na beja batwita kira na kira kwina muremo no ni mbondi yetu ina powers chio council license nyaka eja no na tukaigwa tutiotoshaka twina powers chagutunya na license yu na kuinga ntwau ke reporter ndo